Gavana wa kaunti ya ATHARA Muthomi Njuki nakinyite cibitari ya Chuka General kire ndiunga erete kwiriri tukwe inkai nyuma yawe kuwa kwina ariti ngwe batekuruta ngwe ura kubati Njuki awite mutitikano yo asiri kuonania kwina arigitani batekuruta ngwe yo akirita mukana yo murito kire mandaktari Njuki nkuluki na aritite mwendekera kire arungamiri bo batira achene bakono tungata ura kubatere Martin Mwambi na ripotie. Cibitari nene ya Chuka kayunganitie wenji no kuri na bubui kuringana na Gavana Muthomi Njuki kagita karakoriungite ya ATHARA giritwe cibitari nienu rwaria rwa tukwaria tutikambakana maguta kwina thina ogwikara ndi na staff maku no mere guti muntu amanengere wira kunanuka nuntu antu maramo bati kuruta wira bankio makuruta wira thinwa cibitari no level 5 thini wa ATHARA thionthe ni engi maita matano kana 10 mauma makuruta wira utotha kwithirwa kwina issue ya system problem indi cibitari muzima ithagwa na IT officers matano ino mwenka kana 0 koguo ni mabati kurekebisha system ni bantu makwariria nundu daktari ali rumunia terere kurekana huduma lakini patient mateku nundu systems anakaba system igatewa andu makwata huduma. Njuki yakinyitie cibitari nieno muthenya we munthi ariuga ethirite murorongo wa AKARI na nkinya aje batagutungatirwa na computer tashire kenda ekaria patient metu baba kuma kira nkinya kibwae negwa systems ya shana cio itekuruta wira ni slow ndio wira kabora negwa ni national wide problem no lakini kuri system yetu mabandani ile turumagirira cia kunengana na dawa wathi kwa registration gwicurite taka wathi kwa kunengana na dawa pharmacy gwicurite teke wathi kwa gwetera ndagitari gwicurite teke na kumania na bobo na nkinya muthuro murito augite gugatwika antu baraba bateri kwithirwa bakirutira wira cibitari nienu batiruta wira bora kubateri babateri kwinuka no ntunkwere wathine ribo tima onto makonie treatment by daktari kana clinical officer kana nurses kana mawards ine ribo ile ya mbere ya nuntu wa flow ya customer ya patients kogu ndiumba kuangusha cibitari chuko monde kana anunkira negua etankenia na nauga mantu bakuthiruka mona thina cionthe kaibwe na ru I am back here next week Dr. Ndurako nangacha gucha next week nkethera gwikari ugwikari kurante momo makambugiria mari na baarea kotini mange makambugiria mari mucie na gutiguntana birwa thini wa Kenya no ana kotini na nathia muthia augite mantu megie dialysis ira ithiritwe itakuruta wira kuma kagita karainto bia cibitari no biabere istima ikambirie kubi nuntu ni kuthingatirwa dialysis yetu stimenu cia bibiria dialysis machine cietu ithanthatu cia bibia machine ya kuthambia ronche ira itagwa water treatment plant ya dialysis ukuda ino patient metu ma dialysis matikuthi cibitari Chuka no lakini omundi twambire kuwata equipment cia replacement na in another 1 week maximum dialysis services ikethore tayari thini wa Chuka hospital. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mwambi.